मरुब पाव पीजरे कुंथा मरी सुब मणिपुरी लैंग्वेज डे की थोरम मणिपुर पाक्सना पांथोकनाख्रे पाको निपान है चंग साब लमांगदोंग इमा कैथल की संगलेन नसी मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर अजय कुमार भल्लाना संगादुन मियाम द कुसिनख्रे म्यांमार का लोनब ngमखैदा संबल खाबा अमदी फ्री मूवमेंट रेजिम लौथोखिबगी मायुक्ता खोंजंग चखिलखिबा यूनाइटेड नागा काउंसिल यूएनसी गा मखाताना सेंटर गा वारी सानननबा ngasi मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स तगे मतम लेबलखरे ओपोजिशन के यारिंगदबा खोलाव मरकता प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर लौथोखपगी बिल पुथोखरे खुरुमजरी ISCOM मीडिया न्यूज में ताबिरी बसिंग बाई तमथिंगान में तराम नोक से बगल लेने हजू पुंजा सिफावगी पाव मियाम थमजरी मणिपुर अफब खुनाय अफब लेंगाक लेहनब होनबद लमदम स्कॉलर कयागी अफब वाखलोन मथौ ताई हाइना मणिपुर पीपल्स पार्टी MPP की प्रेसिडेंट S ब्रोजेन फोंदोखरे वफम मणिपुर पीपल्स पार्टी MPP सिंधुना पार्टी कॉन्फ्रेंस हॉल पांथोखिबा कुंथा मरी सुब मणिपुरी लैंग्वेज डे के थोरम मदुगा मरी लेनना मांग फोंदोखिबनी हारिबा थोरम मदुदा मणिपुरी डिपार्टमेंट मणिपुर यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड प्रोफेसर MS निंगोमबना अतुबा मिथुंग MPP की प्रेसिडेंट S ब्रोजेन थोरम मपु अमदी मणिपुरी डिपार्टमेंट मणिपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नाउरेम सना तोमना अखनब मिथुंग सिंग ओइना सरुक याखिबगा लोइनना MPP की वर्किंग प्रेसिडेंट M शरद K कृष्णानंद N ओजित अमदी S इवोम चाना डाइस मेंबर सिंग ओइना सरुक याखि नसे की थोरम अदुगा मरी लेनना MPP की प्रेसिडेंट S ब्रोजेन मखा तारदुना कुमजाल इसिंगम चमपल मरफुदरादा MPP की RK रणबीर न चीफ मिनिस्टर ओइदुना लेंगाक पाइरिंगे मतम अदुदा महिरोई लुप याउना मणिपुरी लोलबो निपान सुब शेड्यूल दा चलहनब होनरखी अमदी मणिपुरी लोल असिबो सखंग बिनब हाइदुना मतम अदुगी MP युमनाम याइमना पार्लियामेंट दा थांगतुना होनरखिबगी महिना कुमजाल इसिंगम चमपल मरफुदरानी थोइगी अगस्त कुंदा मणिपुर लोलबो निपान सुब शेड्यूल दा चलनबिखी हाइरब नुमित अदुबो निंगसिंगलदुना ngasi gi thorom asi pangthokpani haina mak makha taki मणिपुर की लोन से प्रमुख मणिपुर लैंग्वेज दिमा कमिटी नम लई अदगी साथ की संख्या में एमसुजु याम मसुग थोकदांग लवी अदुगा मरुओइना दिल्ली दा पार्लियामेंट दा पुखनबो होनबो अदगी MP मियाम की सपोर्ट होमजे कोई MPP की MPYM सिना लवी थोकदांग में कोई निजंग कांदा MPP न मणिपुर की लोन से आई शेड्यूल सनु होनबो दा कोई MPYM लवी थोकदांग निजंग मनि लोनना MPP ना मणिपुर की दमक मणिपुर मियाम दम अखोई जाति जी दमता तौर मथबुतु मुंगन मयाम बनिसिंग लेबने नै थमजगे लोइनना MPP ना हाजिनबदी अफबा कुनाय म सेमनो होनबदो लमदमदुगी स्कॉलर सिंगना वखलोंदु शेयर तो बिगुम सिंगनि सिनिना थमजिंग जे अदुना मणिपुर दा अफबा लेंगा म सागन होनबा अदगी लमदम मसे तंदु लेताबा लेबा लेंगा लेनो होनबदा मणिपुर दा लेबा स्कॉलर खुजिंगना मागी वखलों सजेशन आइडिया मयामसी सजेशन तो नहीं MPP तो न लोन MPP दसु MPP तो थबक सिंगसु स्कॉलर सिंग न डायरेक्टली फोन बोले लोन बोले मतिंग पंबी वन MPP माते खन लोन सिंग कुंथा मरी सुब मणिपुरी लैंग्वेज डे की थौरम विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट तसु ngasi CI कॉलेज विष्णुपुर सिंदुना कॉलेज असि की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोक्रे थरमदुग मरी लेनना अकंगा ही सिंगना मैथे लोन असि थाक वांगना योखना होना बिदबना मांगसिलकप कया यावरकपा मदि लोन असिबो योखना होना निंगबगी अपाम सिंग वांगांगोई सिंगना फुंगनोकनकी थरमगी सरुगम ओइना महिरु सिंग अमदि ओजा सिंग की साइरिंग थीबगी थरमगमसु पांगथोकी थरमदिदा कॉलेज असि की प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर RK राजेश्वरी फिजिक्स डिपार्टमेंट की HOD एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर TS नंदो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर CS शरद IQAC के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर निवानोनी ना तोइब मिथुंगन सिंह ओने सरुगाकी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर RK राजेश्वरी ने फोंदोखिबदा मणिपुरी लोल असि इंडिया के निपान सुब शेड्यूल दा चनखिबदगे ऑफिशियल लैंग्वेज अमा ओइना सखंग बिदुना अखोइना मैती लोन कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिंग दसु
ऑप्शनल ओइना एग्जाम थाबा यारे लैंग्वेज डे नुमित असि निंगसिंग बसिदा मणिपुरी लोल बु निपान सुब शेड्यूल चनब होनबदा अचौबा थौदांग कया लौदना अवाबा कया खांगकिबा खोंजंग लोइसिंग अमदि थौदांग लौकिबा खुदिंगमकपु ngasiगी मियामना काफम थोकते हाइनसु अमदि थागतफम थोइ हाइकी ngasiगी जिरबाम डिस्ट्रिक्ट के बाउपरादा लेबा राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी हॉल दा मणिपुरी लैंग्वेज डे मणिपुरी लोन की नुमित थौरम मणिपुरी साहित्य परिषद जिरबाम सिंधना मपुंग फाना पांगथोक्रे पांगथोकिबा थौरम असिदा सोशल वर्कर मोरांगतेम गोपाल मणिपुरी साहित्य परिषद जिरबाम की प्रेसिडेंट शरद थोकसोम परिषद असिग एडवाइजर के बाबातोन अमदी जिरी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर आइस नंदेश्वरीना चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना दाइस सरुक याखी थौरम मई लेना जिरी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर एन विजया देवी अमदी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कुंजेश्वरी देवी नचिंबा मियोय कयाना वांगाखी थौरम की सरुक मोइना जिरी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर आइस नंदेश्वरी देवी ना मॉडरेटर ओइदना मसाने इजबा सैरेंग पाथोपी थौरम अमसु पुन पांथोकमिनकी पांथोकिबा थौरम असिग मरी लेना जिरी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर आइस नंदेश्वरी देवी ना हाइकिबदा मणिपुरी लोल ngangbasi mayolदगी लौब चुंगनी मधुना असेंग मणिपुरी लोल फंगनी खुदम ओइना कसारदा लेबा मितै सिंगना मणिपुरी लोल ngang मतमदा बेंगाली वाही वता कया अमा यावना nganglibasi मफम अदुगी अकोइबदा लेरिबा मौंग अदुननी मसी महौसानी हाइबा वफम सिंगसु फोंदोकी प्रेसिडेंशियल की वारोल पीरियडना मणिपुरी साहित्य परिषद जिरबाम की प्रेसिडेंट शरद थोकसोम न फोंदोकीबदा अखोगी मणिपुरी लोल असि निपान सुब शेड्यूल की मनुंगदा चल्ले अदुबो मणिपुरी लोल हाइबगी महुत्ता मितै लोल ओइना हाइरमना हेना फगनी हाइबा वाफम कयासु फोंदोकी कुंट्रामरी सुबह मणिपुरी लोल की नुमित अमसुंग मापन सुबह मणिपुरी यूथ फ्रंट ऑफ असम माइफा की मफो कुमोन थौरम विजय गोविंद माधव कामरंग कसार मणिपुरी यूथ फ्रंट ऑफ असम माइफा मिते इरोल एक लोइन सिलो अपुन बलोब असम मिलाल खुसम नदुना पांथोक्रे थौरमदुदा मरु ओइबा मियोय कयाना सरुक याकी थौरंगी वाहोदोक पिरदुना तंपाक मयुम सलोउद्दीन माइफाना मणिपुरी इमालोन की दमकता होनजखिबा कया दु ngasidi अखोय असमदा अखोय की लोल असि ऑफिशियल लोल ओइरिया अदुना मणिपुरी लोलबु अखोय पुनमकना चाखोतना होनमिन से हाइकी थौरंगी मनुंग चन्ना आमसु के एडवाइजर साइखोम कमलाकांतना हाइकिबदा माइफाना असम की लोन की नमकता होनकिबसी सिंथादना लोइबा नाइरोय अदुना ngasi निपान सुब शेड्यूल चनकिबा लोल असिगे फंफम थोकबा हक अखोय सु फंगनब होनब मथौ ताइ हाइकी असम मणिपुरी मुस्लिम यूथ फ्रंट AMMYF के चीफ एडवाइजर अहमद चौधरी ना हाइकिबदा अखोय इमालोन पुन्ना सुंगना अखोयगे लोन अमसुंग मयेक चाखोनब होनबाइबसी इमालोन अमत्ता ओइरिबा अखोय पुनमके थौदांग ने हाइकी अथोब मिथुंगलेन केसाम विद्यापति ना हाइकिबदा माइफाना लिसिंग ने तरा तरुक तगी ngasi फाउबा चोइना खुंदारिबा मणिपुरी खुनाय असिगी दमकता होनजरलिबा कया असि मियामने हेना खंगनरिबनी NRC CAA COVID Associate Official Language Movement की मतंगदा सिंथादना लोइबा नाइरोइदबा खुदोल तंबिकी तुंगदसु तौरखीगनी हाइबगी थाजब थमजरी अखोय है हारिबा वाफम सिंग असिगी लोइनना मितै मेक तरानी चुपना पांथोकदबा अवेयरनेस के सर्टिफिकेट सु यंथोकी
President Thangjam Brojen mayamna thagat pa phungduk pagi wafam phungduk pagi loina tharom du loisin ki Manipur Police Housing Corporation ki makhada crore Nipan ga la kunchang na nong nasaba lamangdong ima kaikel gi sanglen Manipur gi Governor Dr. Ajay Kumar Bala na hongnabi matungina miyam da khusin akre Bisnupur Municipal Council na sinduna kaikel gi sanglen sanga bagi thoromadida Manipur gi Governor Dr. Ajay Kumar Bala MLA Govindas Konthaujam Deputy Commissioner Bisnupur Puja Elangbam IAS Retired Chief Secretary Oinam Nabukisor Ex-Minister KS Pulin Kanta Oinam SC ex-MLA Laistram Radha Kishore Bisnupur Municipal Council के caretaker chairperson Laistram Maniyaimana अथोइब मिथुंगन सिंह ने सरुगाकी Governor Dr. Ajay Kumar Balana story ani leiba lamangdong kaitil gi sanglen adu अथोइब मिथुंगन ge loinana yengminaraba matungda kaitil lairembibo khurminaki Myanmar ga lona bangam khaida sambal khaba mudi free movement regime lokthokhi bagi mayokta khongjang changchilaki ba United Naga Council UNC ga makhatana center ga wari sanana ba ngasi Ministry of Home Affairs tagi matam leblakre ngasi ministry asidagi official oiba ai ba cherol ama tharaki ba loinana lakliba August 16 ta New Delhi da UNC gi mihut kangbu sing laktuna wari makhatana Chathanaba Cherol Aduda Kangalakre Minister of Home Affairs ke North East ke in charge AK Misrana Mifam Mapu Oduna from Godoriba India government amadi United Naga Council ani ki marak ki mifam asida UNC ki maike dagi kana yagodagi haibadudi hayeng leplagani Nishing Bayabadi Thasi ki tara tareta United Naga Council ki miyoi tarana saba mihut kangbu amana Manipur ki Governor Ajay Kumar Valaga imphal ki Rajbhavan da unaba laikrabani unabadu da Manipur ki Governor ki maike dagi athuba matamda India government ga UNC ga makhatana wari sananaba center da takshin gani haina thazaba pirakpa laikrabani Union Home Minister Amit Shah na ngasi Lok Sabha da yamna maruiba bill ahum puthokre opposition gi yaningdaba kholaw marakta bill ama oina Prime Minister Chief Minister atai Minister sing jail da tha ama bulairagadi mathanta pham lokthokpagi bill ama su yauri Parliament da thamkiba bill ahum makhatana yengchenanaba Joint Parliamentary Committee amada yengchenanaba Speaker da thadakre Speaker na thadakre Lok Sabha da pukhalakkiba the Constitution Amendment Bill 2025 ki matungina tamthiba crime amada chenaba makok thongba executive sing mafum lokthokpagi wafum yauri Amendment Bill asigi matungina Prime Minister Chief Minister natraga Minister ama crime amada chenabagi damakta faraga thangna na namit kuntrani jail da lairabadi fam Thadokadabni hairi opposition gi MP singna bill asibu akan mamong da yaningdaba phungdokladuna BJP na lengak paidaba state singi Chief Minister amasung Minister sing mafum lokthokpa yanabagi pandamda amendment bill asi house da phukalakpani hairi Congress MP Priyanka Gandhi Bradana haikibada BJP ga chaminariba NDA gi mapang nataba topa party na lengak paiba state amage Chief Minister gi mathakta kanaguma miyoi amana corruption gi charge ta wakalakpa haibasi thoidong aruba nate matawasumna Chief Minister amabu aranba wafamda yumpham oiraga numit kuntrani phajinduna thamlaga mafum lokthokpa yananaba NDA na khanaba bill asi puthokpani amaromda Union Education Minister Dharmendra Pradhan na The Indian Constitution of Management Amendment Bill 2025 Pukhalaki, Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2025 Su Pukhalaki, The Constitution Amendment Bill 2025 Pukhalakpada, opposition members na akan mamong da yaning da wafungdor pagaloina Union Home Minister Amit Shah tamna silang sinduna protest okay. Amendment Bill asigi matung ina Prime Minister na karigumba numit kuntrani GM da leiba tarabadi President na mafum lokthok pangamgani matawasum na karigumba Chief Minister amana crime chenabagi namakta numit kuntrani jail da lairabadi Governor na mafum lokthok pangamgani Union Territory singe oinasu Lieutenant Governor na mafum lokthok pangambagi wafum amendment bill asida yauri bill asigi matang da opposition gi maike dagi charang naba tholakpana maram oiraga house ki mifam nungtil pung ahum phawba yethoki
इरांग असिन मरम ओरगा लिसिंगनि कुलुमदोइगी लौ पानबा याद्रिबा लौफमसिंगी अवाटपा कंपेंसेशन पिथोकपियु लोइनना लिसिंगनि कुनमरी के ओइनसु कंपेंसेशन के अवाटपा लिस्ट अमदि कंपेंसेशन पिबिरो मैतेगी लौफमसिंग कुकीने लौ पानक्रबसिंग तोखनबियु लिसिंगनि कुलुमदोइगी क्रॉप कंपेंसेशन पिथोकपियु हारिबसिंग असि लागलेबा सेप्टेम्बर की तांग मंगा फावबगी मनुंगदा मरी लेनबसिंगना थबक तो ओंथोकत्रबदि थंगनबा नुमित्तगी अकनबा खोंजंग संगसिलगनि हाइना मोइरांग केंद्र अपुनबा लौमी सिमी अमदि नुपी लुप की सेक्रेटरी एल मंगलेमना फोंदोक्रे वफम असी ngasi लौमी लुप असिना सिंदना मोइरांग तुरेनबाल लेकाई मांदोपता बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइबा लौमी मियामगे मिफम अमगा लोइनना पाउमीसिंगदा एल मंगलेमना फोंदोकिबनी सेक्रेटरी एल मंगलेमना मखा तारदुना लौमी सिंगना तालिब डिमांड असी हानना ममांगदा डीसी बिष्णुपुर अमदी मरी लेनबा लेंगांग डिपार्टमेंट अमदी लेंगांग फमनाइबा कयादसु अइबा चेरोल पिसिंदुना लेख्रबनी अदुबा हौजिक फावबा थबक त ओंथोक पिरक्तबा हाइबसी लौमी सिंगी यामना लाइबक थीबनी रेड जोन एरिया दा लेबा मैदै गी लफम खरदा सिक्योरिटी ओइरबसु बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइना रेड जोन एरिया गी लफम अयामदि सिक्योरिटी मतिक चाना लैतबना लौपान मंगमद्री लमदम असिगी ख्वाइदगी मरु ओइबा सिनफमदि लौपान बनी डिस्ट्रिक्ट असिगी लौमी सिंगना लौपानदुना इमुंग पुबसिंगना अयाम मंगाक्तनी मरमदुना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट असिगी रेड जोन एरिया गी लफम सिंग सिक्योरिटी मपुंग फाना नाखंद्रबदि लौमी सिंग सिरबसु चंगलबसु लौ पानबा थौरांग तौरगनी मसिदा थोकपा अफफतगी दायित्व खुदिंगमक पाइरिबा लेंगाक असिना पुगदबनी हौकिबा चाही लिसिंगनि कुलुमदोइगी ओइना कन्फेंसेशन पीबा मतमदा लौ मपुगी पीगनी हाइना चादा कुन खागौबा सेनफम अदुसु पिथोकपियो हौकिबा चाही लिसिंगनि कुनमरी के मे थादा थोकिबा महौसागे खुदोंथिबा थौदोक नोंलै नुक्सिना अकाई तोइ नंकरबा खुंगंग असिगे लौमी सिंगे युम कई अकाय थोई थोकपा अमदि मना मसिंग कया अमांग अता थोकिबगी मतांगदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमदि मरी लेनब डिपार्टमेंट सिंगदा अइबा चेरोल पीदुना हाइजक्रबनी अदुबा हौजिक फावबा कन्फेंसेशन पिथोकत्रिबा असिसु अथुबा मतमदा पिथोकपियो हारिबा वफम सिंग असि ngasi पुल्लिबा लौमी मियामना कुपना खनरबा मतुंगदा वारिफ सिंग असि लौबनी मरमदुना सेप्टेम्बर की तांग मंगा फावबगी मनुंगदा थबक ओइना ओंथोकत्रबदि थंगनबा नुमित्तगे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट लौमी सिंग लोइना मोइरांग केंद्र अपुनबा लौमी सिनमी अमसुंग नुपी लुपना कनबा खोंजंग कया मा चंगसिलगन हाइकी 2023 अमदी 24 की लौमीसिंगीदा कैपिटेशन थांगनद्रबदी लाइव पोसे लौमीसिंगीगी अवाबसिंगीदा हेंजिल्लबदगी अखोय सेप्टेम्बर तांग मंगादगी वखलबा कयागी इजिटेशन सबसिंगबा हौरनी हाइबा वरियप अमसबो असि बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की लौमीसिंगना वरियप तारे दुना डिपार्टमेंटना सिबिदुना हाइबा कैपिटेशन फंगदिबसी अथुबा मतमदगी गवर्नमेंट की माइकैदगी सिबिदुना अथुबतदा कैपिटेशन पिथोंगबा सिनबियु लोइनदा लाइबा अखोय नुरोइनिना सोथिबा नुरोइनिसिना तेयुम कै हुंतोखबा अमदी फार्मर सिंगी मांगखिबा थागतखिबा इसिंग चावबदगी थागतखिबा खोतखिबा मयाम लेरिबा पोचिंगदसु फार्मर सिंगे योहनबिदुना फार्मर सिंगी निंगबा तोंगनबियो हाइबा गवर्नमेंट की पुंगसिले हाइना सुमेरांग केंद्र पुंगनिंग चिंगसिले हाइना मेरा केंद्र को मालूम है दुखी में कई देगी ngale haukiba mamangdagi akoi besabur dc madi lereba department na phaminaraga oki no ugiba lokham sing government na sem sajillaga mai masa gi lokham da handolaga phangan bigini amadi koki masa gi lokham sing lo hangini haiba ju hoti thabuk oina pangthok bidire hai basing chi ju thabuk oina pangthok tuna masa gi metai gi lokham sing da oki no uriba lokham sing adu senabiu hai basing su lomi loki metai gi kangal District Health Society amadi NBVDCP ga kusam naduna malaria ends with us reinvents reimagine reignite haiba chimda World Malaria Day 2025 ki thorama manga se kairak mayai lekai da pangthokre thoramaduda kairak gram panchayat ki pradhan elangbam santi leimana thoiba mithung district mission director su oriba kaksing ki chief medical officer Dr. Thaudem Rajena Thormapu DPM DHS Kaksing Ofuspa DPHNO S Hemabati Amadi Kairak United Development Organization ki President Laitan Them Chandrakumar na khanaba mithung singoi na sarugaki Haiba Thormaduda Kaksing ki CMO Dr. Thaudem Rajena haikibada miyam na kang asi laheloi gi hairabadi lekai da lairiba mongsong sing sengdokpiba khongban lupan singda ising tunghandaba yumga naknana leiba mafam singda drain sing tunghandaba haibasi mathau tai loinana imung singda ising kuina yoktuna thambidana ba hainasu miyamda appeal tauki Sadhanduna awaba ama oibadagi World Health Organization na 2007 da
ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯝꯃꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ 2008ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯉꯁꯤ 2025 ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ 18 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯦꯂꯦꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯨꯊꯠꯈ꯭ꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯌꯧꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯆꯠꯂꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯦꯂꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯁꯃꯥꯖꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯁꯤ ꯃꯨꯊꯠꯈ꯭ꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯗꯨ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄꯅꯤ. Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM Thawal City Block ki makada Semba Self Help Group Singi Federation Yainubi Cluster Level Federation Sinba Thakuding ki pangtokadaba Rural Road Market haina mingtonba Thormama ngasidagi Thawal District ki Kangabok New Market ta hudokre MSRLM na nirak subo ina pangtokliba Rural Road Market hudokpaduda Kangabok SC ki MLA Okram Surjakumar Yainubi Cluster Level Federation Kangabok Thawal City Block ki President Thangjam Redia Devi amadi MSRLM ki District Mission Director su oiriba DC Thawal hana kamai IAS na mathang shina atuba mitung tharumapu amasung akanaba mitung singone sarwaki MSRLM ki makada laiba Self Help Group singna thazaba inchang napi sing amadi makoina semja sajaba kucha haibagi polam sing putoktuna nominini chupna pangthokadaba tharumadu Khangabok SC ki MLA Okram Surjakumar na ribon kaktuna hawdoki tungda ngasi ga athoiba mitung singna Rural Road Market ki stall singchu yangminaki athoiba mitung ki warul piraduna Khangabok SC ki MLA Okram Surjakumar na haikibada corona gi matamdagi hawraga lamdam masida thokliba thoganingdaba achauba irang asina maram oiraga lamdam masiki miyam khamtheng awaba mayuknare maram asina Self Help Group singna puthokliba polam singchu leibinaba leirektabagi awaba kaya mayuknari MSRLM na asigumba mela ama sinbiduna Self Help Group singna puthokchaba polam sing yonabagi mafam ama sinbiba siyamna afaba khongthang amani Self Help Group singna chakhot hanaba honabada lamdam asibo Leibag asibu chakhot maike de purakadori bini hairaduna makoi ge chakhot thorang gi damakta paikhat piyaba thabak thorom sing paikhatuna lamdam asibu chakhot maike de purakna bhona minase haiki Self Help Group asina thazaba insang napi makoina semjaba firol amadi kauna gi polam sing gi stall sing hangduna namin ini chupna chathagadaba Rural Road Market adugi ngasi hawdokpugi thorom admara ADM Thawal ariba Amarjit Sharma Child Protection Officer Thawal Salam Ravindro, DFO Thawal Dr. Laisangtiam, Jishili Amadi MSRLM ge official sing amasung atai district level officer singchu saruyaki. Industry park ama natragana industry gi ama sembiraga maruaina kauna product si sustainable goal hai tare akoi gi UN gi sustainable goal da sun mayam lai na UN gi sustainable goal da sun simba sustainable products ji encourage to iseda hiring ne mapan da gi kari gumba chaw na le ro ta le chogo funding mo lo thawda yamna chogo akoi initiative mo ko gi ne ko koi su kari gumba industry department do ro kari do ro ai na ta chama het na makon na Your dedication, thank you so much for the production. The only concern with us is market today. Where MSRLM market to later banina, they are not able to sell their products. This is just the beginning. I believe that this program will bring more opportunity platform to all the people, especially the women folk of Thawal, because women empowerment financially dependent already. Economic growth later. Thank you so much once again, everyone. Manipur lenga ki amasung ICAR Achari Zone 7 Umiam Meghalaya ki makada lairiba Krishna Bigan Kendra KVK Thawal Sinduna extraction, processing, value addition and product development from pineapple leaf fiber haibasida nimitarani chathagadaba skill development training program among asidagi KVK Thawal gi training hall da hawdokre KVK Thawal gi makada leiba toan farmer production company limited singdagi farmer singna staruk yariba training program adu hawdokpugi thoram aduda MSME Technology Center imphal gi deputy director Dr. Sinam
Yoren Tomba Maite, District Agriculture Officer Thawal TS J Prakash amasung KVK Thawal gi Home Science Department gi SMS Subject Matter Specialist RK Lemisnana athobe mithung len singona sarugaki. Training program asigi ngasi hudopagi technical session da Entrepreneurship and Scheme of MSME Haibasida MSME Technology Center Imphal ge Deputy Director Dr. Sinam Yoren Tomana wangaki loinana Pest and Disease Management of Pineapple, Utilization of Natural Minor Fiber and Product, Diversification from Pineapple Leaf Fiber, Package and Practice of Pineapple, Cultivation, Market Value Chain of Pineapple, Ratching and Extraction Process of Pineapple Leaf Fiber, Processing and Value Addition of Pineapple Horticulture Scheme for Promotion of Fruit Crops, Scoring, Bleaching and Drying Process with Management Practice for Pineapple Hybrid Chingba Subject Singda, SMS Plant Protection, Alboris, SMS Home Science, RK Mission Agriculture Extension Ge, PAS Pravin College of Food Technology, Cow Imphal Ge, NG Joykuma, District Horticulture and Soil Conservation, Thawal District Officer, KS Malemngan Bamaite Yamadi, ICAR 9 feet Kolkata Gi ARS Scientist, Navin Josna Chingba Expert Chingna, Takpi Tamigani Amadi, Practical Demonstration Chingju, Pangthop Galoina Farmer Singbo, Cow Imphal the Exposure Visit to Pangthokane Hari, Training Adubo Hogdokladuna, MSME Technology Center Imphal Deputy Director, Dr. Sinam Yoren Tomba Maite in Haikivada, Manipurasi, Mahusha Lairembina Hiram Kuding Makta Wata Padana Tambiram Labatlamdam Amani, Ekoina Kanga Badagi, Liam Amadi Mahanduna Lairamangaktani, Nasidi Kio Manadiki Lang Sungduna, Fi Sabayare Haibasi Kangbangam Thawal District Kumba, Kihom Yana Putokwa District Asigi Farmers in Damuktadi, Yamna Chauba, Kanabama Oiragani. Training asi gi kanaba asi farmer singna mafung phana lobi hawaina sufungloki training asi pangtopagi nunggo warol piraduna KVK Thawal gi SMS Home Science RK Mission na fungloki bada aikoi gi Manipura matam kuina dagi manghanduna aremba pot amagumna lereklaba kihom gi mana asi Kolkata dagi nen fat sathi kawa accelerator amma sijinaduna KVK Thawal da changyeng tawbada lang oina sungloktuna sijina ba yare haibasi khangbadagi lamdam asigi kihom farmer singbu hena haitoi singtoi nabagi damakta training program asi anirak suboina pangthokpani haina phungloki sijinadana mangago hundoongo layamba poche koina mai tongdana pasa onto kadagi haidi marandi kihom sikoina lo opa matungda mahi khaklo panatana mana sijinade sinadabanina koina maruina kihom grower kihom thari bakanguna mokoi iman mang eduna mana se under utilize when season adana hudo ko se kon kamai to tana mas paisa to ko yara dagi haina somthira pada nin fet dagi koina nin fet sati accelerator na ko rating to pada ki mana setting ga koina bagi langis hudo pada bagi procedure ma ka haiba accelerator si nin fet dagi ko Kolkata dagi lawa trial to rakanda yam magi product si uthok pada yam mana kaina phajaba yam aduma phajaba fiber ma ka thongba badagi koina in continuation to rakanda badagi report to koina in pira kana badagi di in peta ki su koina moina ya phajana mokoi product ma sina ga sai popularize so posida koina sponsor training on tarani ki mama ki su to ko grenda ki je koina ujik lai ba film sida di mana si kesu magi hai machindak sunano bi pambi du ko ba magi ke noina dang khanari ba dum mana du dagi su pesa on to ko ya ya si dongna khana da bagi ke no sima dum khana da bida u da bida smane lai ba dum ko sakam ne si ma dum ko khanari unari dum lai pari di sai KVK na simbi da na KVK to wal na simbi da na sai lam thiga chana ba pothok ma su oi ba ki hom hei ka yaw pesa si hei ka tang da te ma ki koina ani ma saruk ni kana da saruk ne na hundoi ba mana du su pesa lok ta dei ni kana gi mong da sai ma mong da gi lang sundo ga sungdo matung jadi koina kana dre ane mane na kanna ba mana adusu sa sapi or me natro adumba ngasi dagi or ba audur ba training program si so ane madu dagi waste into well jikte so namle bisana na habi gyo sai koina kana dro po ne pasak ne haram do adu dagi koi gi lan unthok chabagi adumba khangmin na ba tapi ba tambi ba adu gi training program mane Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM Department of RD and PR Government of Manipur di Makada PRI CVO Convergence Project Kamari Lenana PRI member of Kontaujam 3 Village Level Federation 2-star BLF 3-star BLF Leimayol BLF Kusam Naduna Nomigoiba
convergence mela amang ngasi imphal west ke konthojam kangjemung community hall da pangthokre hariba thorambadu da konthojam SC ke MLS Dr. Sapam Ranjan na tubi mitung konthojam gram panchayat ke chairperson Furi Sabam Gopesor na thoramappu konthojam gram panchayat ke jila parishad Thiam Ravindro imphal west ke ADC Kaisam Jadumani Pasoi City block ke video salam panma amadi ate maru oiba miyosingna akhanaba mitung sing register ugaki ngasi ki thoramadu ga mari leinana konthojam SC ke MLS Dr. Sapam Ranjan hai ke bada self-help group asina isa khaki kana balawuda natna angang singi mahi masing tamanna bayauna professional career amada masa masa gi apam balambida changhanna bagi wakhalonda lairiba group sing asidage share tominaduna kana balawu su mathok tai haina wafam sim phuloki Nonglei nuksina maram oiraga humdok pikraba khangabong maisnam lekai dagi mama pani makaina krabi machimanao nupi mari gi matam khara lainana bayum ama ngasi hona bi matungina DSP headquarter Thobal Y Sunantana ribon kaktuna kusina kre harba yum masi former chief minister Nongthomam Biren Singhi lamjing makada saba haukibani sendok lambi ama oinaba fisa kona ma yauna embroidery gi swing machine amasu kusina ki thormadu mari lainana DSP Y Sunantana yaifa paujal pi ki bagloinana Nada yektana yum puba ngamnaba isor da thongni biki Apun bakunrak pam kendra tengbang lupna kuki narco terrorist singa lantheng nabada laikidraba kunrak pam kendra gi manung dagi athoba taragi imung manung gi miui singda ahumlak subo ina pension amadi electric power lum ani pituna ikai khunna botkre ngasigi thoramadu RK Sanai ema social activist lubasigi advisor Sri Nongthombam Rajendro LIS boy former president HM social worker Haisnam Subhas convener Manipur Khadi and Village Industry Board Thongam Fulchan in charge geology and mining directorate of trade and commerce and the industries loinana kendra sigi manung leba administrative committee ge jila parishad chairperson members singi maikege ahlaman singna Sarugaki, Nasigi Toramaduda, Cookie Narco Terrorist Singa, Lanthang Nabada Laikidraba, Kundrakpam Kendra de Gia, Tobusing, Lime Prem, Laishram Rosen, Okram Sanaton, Laishram Prem, Hawizam Somen, Wankirakpam, Elishan, Tongam Devabrata, Tangjam Lemba, Sagol Sen Loyagi, Quaitaki Naknaba Imung Manungi Musinga, Cielo in Palising, Ohungi Sent Pump Pension in the Piki, Masigi Sumatakta, Atoba Hawizam, Somen Kumaramasung, Nandibam. Rosen gi imungda electric power lum ani supi duna ikai kumna bu utki thoramadu sarugya kiba nungthombam Rajendro LS boin hai kibada ngasi puksal chawraba kendra sigi miyam na punchin aduna semjariba punba kundra kum kendra tengbang lupna angam bakharadang laikidraba athoba singi khwaidagi naknaba imung manungi miyusingda pension oina mating panglibasi Manipur gi miyam na laikidraba gi imung manungi lepli kundra kum esigi miyam na laikidraba athoba singi damakta lai haibadu uchanabagi panamda yamba yamdaba thoramasi sinjabane hai Magna Makata Kibada Laikidrabagi, Masa Singi Mahi Masing Tambagi, Togdang Su Lupus in a Lore, Makoi Tarana, Kundrakum Esigi Miambo, Manipur Lebak, Nusibagi, Manung de Yohole, Laikidraba Toba, Laimim Premasi, Jirbam Dagi, Laktuna Masagi, Lam Lajaram Dabadagi, Nongtomam Rajendro, Elias Boyna, Laikidrabagi Imunda, Point Mangagi in Kolama, Kuning Tek the Laiduna. Kudol tamkre maki yung kay sabada su makata na mating pangki gani haiki social activist RK Chanay man haiki bada mamal yamlaba thawai chahum hena pikhamna kre ngasi su aikoi makhal kaya gi chaitheng fangli buffer zone red zone gi chaitheng aikoi fangli masa masa gi low inko loina lei pothaba lokpa ngamdaba kaya ma yauri athobo oikiba kuidringai lei katli tengthanai adubo yamna thuna makoibo kakthokpagi Kaukthokpadi afaba kudam natte Peace Committee Kanglei Park Manipur atai lup kayana hingminasi hingminanaba honaba amagi mapal tanglaga hingminanaba paujol sandukli adubu laibak thibadi hingminanaba yaraktabase chawkhatpagi kudam natte maitei di puksel chawraba lamdam asigi apunbagi khanba furup amakakni apunbagi saktamda matam sangna hingminaduna lakpa furup amakakni mien chana urakpa ngamba maitei ni Peace asi aikoi amata oidragadi aikoi gi peace oiroi atopagi peace oikigani kuki singna aikoi da landaragli basisu aikoi mitei singbo namthanaba mache thokna thugaina bagi lalong amane haina mangna makhata ki
मणिपुर की इहान हानबा ओइना मोरांगते मणिचंद्र मैतेन इबा अमदी खाइदेम फ्लेमिंग मैतेन पुथोकपा सायोन हाइन मिंथोनबा लाइरिक अमा ngasi वांखै निंगतेम पुख्री मपादा लैबा आइगे चेंजल कैफे दा फोंख्रे अंगांगसिंगना पांगदबा मवोंगदा पुथोकलिबा लाइरिक असि फोंबुगी थोरमदुदा रिम्स की साइकेट्री डिपार्टमेंट की प्रोफेसर आर.के. लेनिन Matengpangsi Group MPG Manipur की President Aken Rajit Laisram amadi Youth for Change Manipur की President Maradona Sangbamna Sayon haina mingthonba lairik adubu phongki lamdam kayadagi lairik adubu pamna leiba langnaki reader sing yauna pangthokiba thoram aduda lairik asiga aiba morangte Manichandra Maitein haikibada wari asi lamdam asigi puwariga sagona duna hingliba character singdagi laukthoktuna khara semdok sadokcharaga modern society asiga chana naba mongda puthokchaba superhero comic story amani masida yauriba role sing asi mahaki thamoiga naknaba miyoi singda dedicate tawduna puthokchabani wari asi hingliba amadi laikidraba kana amtagi punchi wariga mari leinajade lairik asi phongjariba numit asi fawbada mangjongna copy chamna gi mathakta pre booking tawbirakle haiki thoramadugi athoiba mithunglen oikiba professor R.K. Lenin na haikibada aikoina lairik ama iduna puthokpa asina miyamda mit na kong ohenbada natana lamdam masigi masak shu taklibani adubo lairik ama iduna puthokpa matamda lamdam masida hingminariba furuk kudingmak lining kudingmak ki sok oidaba amadi lana chatkiba yaba wahi wata sijinabadi tawroidabani masina miyamda kanaba pigani khana puthokliba lairik adugi magun hengatkani haiki Rotary Club of Polo City imphal na Edu Plus Schools amadi offices point kapuna kusam naduna live career counseling and guidance program ama ngasi wangkai high school da pangthokre Rotary Club ki president Dr. Ratan Kumar Singh na Rotary Club ki vision amadi motto bo miyam da khan ki magna makhata na hai ki bada ngasi gi thoramasi mahiru singh na masa ga chana jaba career khanjaduna leiba ga sigi lengam da ba yumbi oinana ba paujal pi ki bani thoramasi Manipur career khanbada lamjing bi batangai fade haiba khanganaba pangthokpa thoram amakakni certificate global career counselor oiriba Sanjeev Konsam na career guidance amadi planning ki matangda wangaki thoramadida mahiru chani yankai henmana career guidance kamari leinaba chechang kaya ama yathoki South Korea da leiba Advanced Hydrogen Energy Solution ki principal scientist Dr. Bobby Soram na puning thawganingai oiba wafum kaya ma phongdok lomki loina thoram adubo yauningba yaubadi fangdaba mahiru singna tungda yengjaba fangnanaba online da stream tawkiba loina recording su fanganaba honaki Kaishamdo hodam le club amadi mera paibi gi maikeri gi wafum khara thamlakli madudi kanglei pana na haukiba August ki tang 13 da laukthokki gi matung ina lekai asid lairiba dukan amadi pan dukan famli bisingna chahi kun gi makha da leida sei kun gi makha da leiriba leiribi inkhalak libi angang singda mayai kawa polam sing haibadi churup khaini talab jarda sekhar na chingba polam sing asi leiba lakpada pibi dana bhairakli loinana mama pa oibising na chu masa masu nauriba angang singda mayai kawa polam sing asi leiba thabiganu loinana lekai asida mayai kawa chinjak yonba lakliba sing chu khudakti lepi gadabni karigumba lekai asigi club amdi mera paibi miyoi singna thengnaduna faba thoklabadi maduda tholakpa afafatagi daita punamo masa masana pujagadabni hairakli asi August ki tangkun asidagi lekai asida club of the mera paibina hairiba khongjang asi changshin ba horgani haina su khangalakli madudi kanglai panasna butang tara koi khani pan 2025 ta lauthuk pi thibagi matung ina lekai asida leiriba dukan sing loina na pa dukan sing pambiriba isil inaw singna sahi kungi makhada leiriba inkhalakli bangang singna Isaki polam sing haibadi shurup khaini talab jada second sing ba polam sing asi leiba lakada pibi danaba haijari loina na mama mapa ba sing nasu masa masu nauri bangang sing polam sing asi leiba thabi ganu loina na lekai sida atopa lekai degi lakpa me ka bani sa yonba sangirak liba sing asi khudak tarlepiyu karigumba lekai asidagi club amadi mairana haba thoklabadi maduda tholakpa apafatagi daita pumnama masa masana pujagadabani
इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के सेंगवाई मखा लेकाई अहल सप्रमैना तमना पैसेंजर बस तोंदुना चलुबदा मफम अदुगी मियामना ngahak फाजिंदुना थमलुरे तुंगदा अहल अदु खुंजासिंगना कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट पुलिस दा टेक्टा काइदना सिनरकलबा मतुंगदा सेंगवाई पुलिस स्टेशन दा अमुक हना सिनरक्रे हैना पुलिस के माइकेदगी खंगलकली राज्य सभा के एमपी रिबल इस्तेम सना जाऊबगी चांग ताबा याबा वाफुम कयाम सोशल मीडिया दा फोंदोकलकी हाइबा वाहुदा थौदोक मरी लेना एमपी की पीए मैस्नाम सिबदतगी खुथांगदा पोरंपान पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज दा डिफेमेशन केस समा थांगलक्रे एमपी की पीए ना थांगलकीबा पुलिस कंप्लेन अदुदा कबोल इकाइदगी सनाथोन मैती कौब मियोय अमना मागी सोशल मीडिया पोस्ट अमदा अरामाई चंगोला रिबलुब असि इनिंग थौगी लनाई लानमी सेंगलुप अमनी हाइरदुना इनिंग थौली सेम सना जावब हुंदुना ngang अमदी मरी मखोंग समनदब वफम अमकनाइनसु फोंदोकलकी मियोय अमना फ्रीडम ऑफ स्पीच की मिंगदा अतोपा मियोय अमगी मायुक्ता खुदम चांगदम लेतब वफम अम हेक्ता फोंदोक पाइबसी मतुंगदा थोक्तनबा आइनगी ओइबा चप चाब एक्शन लखुतफम थोई हाइनसु चेरोल असिन पलकली लौ शुभ चटपदा लिन खारो अमना चिकपदगी जेनिम्सा लाइकन अदुन लेनिबी लमनिंग चरापुर थौनाउजम लेकाइदगी थौनाउजम साकी देवी की लायंगबदा मतेंग ओइननबा लमजिंग व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबर सिंग अमदी मियामना मतेंग पांगबिरप सेंफम सिंग पुंसिलगा पुना लुपा लिसिंग 15 की मतेंग पांगख्रे लिन चिकबगी थौदोग असि हौकिबा अगस्त की तांग 13 खांगबोक एसी की मनुंग चनबा लमजिंग लौकोन थोकिबनी तुंगदा लिन खारो अदु मयाम चंगदना हाथ की हाइरी लमजिंग व्हाट्सएप ग्रुप की तेंगबांग की सेंफम मधु फंगबदा साकी की इमुंग की म्यूजिक मतेंग पांगबिरकी पुनमकपुसु थागतबा फोंदोरकी तेंगमा खोंगसत अदुगा सरुक याखिबा लमजिंग व्हाट्सएप ग्रुप की प्रेसिडेंट ओजे सरोखाइबम फोंदोरकीबदा लौमी सिंगना थबक सुबा चटपदा खुदोंगथिबा नंगलबा मतमदा मियामना मतेंग पांगबगी वखल लेमिनसी लौमी सिंगना पुथोकपा पोथोकसिंग चारगा मियोइबा इको हिंगलिबनी लोइनना लौमी सिंगना लबुकता चटपा मतमदा चै असांग सोइदना पाइबियो लौ पेंगबा मतमदा लौ पेंगबा मतम हाइबसिदी महौसाना लिन हेक हेक थेंगनगनबा मरमना अकोय पुना चेक्सिमिनसी हाइनसु अपील तौरली ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन अमुकोगा चटमिनरिबा ऑल मणिपुर मैथी पांगल क्लब ऑर्गेनाइजेशन अंपाको की मियंग मखादा अंपाको यारिपो ब्रांच अमांगसी युमसके शेनुमि असिदा हांगतोक्रा हाइना चरोल असिना फोंदोरकली ngasi nauna hanglaba yaripo branch asigi tam asi chahi ani oigani loinana anoba branch asigi nauna thau phunanaba Mohammad Rashid Ahmad Mainambo President Mohammad Abdul Rahman bu Vice President Kulakpam Ahmad bu General Secretary amadi atei mioi tarana tongan tongan ba thau phunanaba khankhre ngasi pangthokliba ampako gi branch hangdokpui thoram asida amuko gi Secretary Organization Laisram Krishna Chandra Assistant Secretary Organization Y Inausa Assistant Secretary Finance Laimyum Pichu Sharma Ampako ki President Yungkhaibam Hayatur Rahman Vice President Salamat Merai Mayung Vice President Hafiz Ali General Secretary TS Saliwan Organization Secretary S Mustar Hussain Executive Member TS Awesna Sarwi Aviki विश्व हिंदू परिषद मणिपुर प्राण के हानगी प्रेसिडेंट ओरंबा तोक्सोम शिवदत्तना थासिगे 15 नुमिता ताइबंगपाल थादोक्तुन चटखिबग मरी लेना विश्व हिंदू परिषद मणिपुर प्राण सिंधुना श्रद्धांजलि कटपगी अचंब थोरममा ngasi ब्रह्मपुर अधिकारी मयुम लेरक मानदोक्ता पांथोक्रे थोरमदुग मरी लेना विश्व हिंदू परिषद मणिपुर प्राण के प्रेसिडेंट अधिकारी मयुम यशोवन चरमना हाइकिबदा मांगना हिंगी मतमदा विश्व हिंदू परिषद मणिपुर प्राण असिबो चावखतना होना जरंब कया ngasi विश्व हिंदू परिषद मणिपुर प्राण की मेंबर पुनमना काउदना लेहौरगनी माग विश्व हिंदू परिषद मणिपुर प्राण की प्रेसिडेंट ओरंबता नतना मणिपुर गवर्नमेंट की मखादा एमसीएस ऑफिसर ओइना अचौब थौदांग कया अमा पाइरमी मांगना लेखिदबसिना मेंशन मंगमलोरिदबा अहोबा चौब अमदी अदुम लेहौरगनी लाइरमलेंदा माकी थवाइना मपू की खुया कादा इंगना चुकना लेरुबा ओइरसन हाइना सुचेरोल सिना हाइरकली हौजिक सानबगी पाव अमु फंगनी इंटरनेशनल जुडो फेडरेशन की मियंग मकादा जॉर्डान युम्बु ओरगा चलिबा थासगी 19 की 19 अमान पांथोखिबा अमान एशियन ओपन द इंडिया की महूत सिंधुना सरुक याखिबी जुडोका तकेलंबम इनुंगानबिना सीनियर कांगलुप की किलोग्राम 13 मखादा गोल्ड मेडल लौदुना इंडिया के मतंगायरब गोल्ड मेडल लौबा ngamlakre
पुनम जुदोका चामगा निफु तरे न सरुक याकिबा कंपटीशन असिदा इंडिया न गोल्ड मेडल अमा मनि ब्रोंज मेडल अमा लौदुना मंगा सुबा फम कनबा ngamkhre श्रीनगर नियमबू ओरगा चलिबा थासी कुलमाथोयदगी कुलुमदई फाव पांगथोकदौरिबा खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल दा सरुक यानबा मणिपुर की टीम ngase यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के डायरेक्टर डॉक्टर मयंगबम बेतो न याफे पाउजल पीतुना लमथाखरे मणिपुर की टीम असिदा सानरोई कुन अमदी ऑफिशियल मंगाना सरुक यारे टीम असिबो तकेलंबम दुसांताना चीफ डिमिशन ओइरी आरके सगेन सनाना नोडल ऑफिसर क्वेश्चनम सोनिता अमदी कांगजम संतोष बंचाना कैनोइंग एंड kayaking da nupi amadi nupa gi course oiri KS Indirana rowing masana gi course oiri the chess academy Manipur Chess Association ge miyang makada mamang da ahan boina DC inter school chess tournament pangthok ki bagum na lagleba September 19 gi hawraga kuntra phawba oripo pasaspati laikai da leiba heritage convent da anirak suba DCA Inter School Chess Tournament pangthok lagani haina Chess Academy asigi head coach Yambem Danavir na phongdokre wafam masi ngasi tera sapam leirak talaiba academy asigi branch office ta pangthok ki bapawge mifam amada phongdokibani coach asina makha taraduna tournament asi chahi asigi oina anoba mongda kangrup hum thongna pangthok lagani haukiba chahi da pangthorakiba tournament da staru yakiba sanaroi singge parents singna Piramba Pauta ki matungina handak chahi gi oina su anoba category ahumda tournament asi pangthokna ba sem sabaloi silakle tournament asi bo staruk yaring ba mahiroi singna form loba yaragani han bo oina heritage convent gi loba haubi ba yaragani haina phongdok laduna tongan tongan be school sing da su form sing asi fanglagani haiki amromda DCS Academy gi branch amadi head office ori pokta gi su form fanglagani haina mahak na phongdoki paumi singa unabadu da course na makha taraduna lamdam asigi lengak na school singda CS masana asigi tongan ba class ma happy na wasilagadi mahiru kayama masana si saruk yaduna international amadi national gi thakta sanroi kayama thorakani haina mangna phongdoki tournament asi khoina group ahum thonglo tawjabuni ahamada khoina mamang da khoina class 12 below oina tawgiba up to class 12 oina tawgibani mawangi first this year da adaida koi parents singi side tagi koi class 1 ga class 12 ka tai adagi koi KG ga 12 ka taba 10 ka taba adumaina mayam yarak padagi parents sing na harak padagi koi ju class KG ga 12 ka pa do lamba charoi dabni na duk charoi ana koina khanjaraga akoina handak si group ahum thongna khaidok sabuni sidai da aham da koina king groups class 9 to 12 king group sinas ohen jare aduga stage da koina prize se top prize koina case with trophies na koi 5th position first 5th position bo case with trophies je thamjare adui matung da koina category prize da best girls first second the best DCA amadi koi gi best heritage schools best unrated amana koina overall gi oina koina first second third overall gi oina prize samju thamjari sina koina players participates mayam du dagi kwaidagi karamba school na kwaidagi amna point score tawgi have to yenga adu da pijaga do ni sina ana samana na koi queens group to ju samaina koi na prize se manga thongna koi case with trophy sina koi top 5 chi da pijarani adu matung ina ma du chamana na koi gi masai gi category prize si lak sagani Thawal District Olympic Association asindna district asigi ahan bo oina pangthokoriba District Olympic Games 2025-26 ki organizing committee semkrem Thawal District asigi tongan ba ground venue sing the discipline kunda lagliba September tarik 13 tagi 19 paw pangthokadaba games asigi ngasi Thawal District ke Deputy Commissioner Office Conference Hall da DC Thawal hana kamai IAS na mayai tangbal lawdna mifam ki mifam adida district asigi district level sports association singi Luchingba Singh Senior Sports Advisor Singh Social Organization Singh Luchingba Singh Institution Organization Singh Head Singh District Administration ki makada leiba DLO Singh kayana saruga ki games asi mapung phana amari effective oina pangthokna games asi organizing committee ki chairman oina district asi ki deputy commissioner oiribi hana kamai working chairman oina DOA Thawal ki president M Mani Singh organizing secretary oina DOA Thawal ki secretary M Madhusudan Singh by chairman oina senior SP Thawal Sivananda Survey IPS na chingmana miyoi kaya na committee asigi thawmi oina khankre mega event asi Manipur Olympic Association ke guidance amadi advice makada district administration ke punna tongan educational institution government department organization NGO business
fraternities amadi sports sympathizer loina yasna chingba kayagi support makada pangthokna panam thamli chawrangna participant lising ani romna games asida saruk yaduna competition sing pangthokani hairi games asigi games technical conduct committee GTCC su DYASO Thawal Deven Moirang Team Chairman Oiduna Semkre Asigumlaba First District Olympic Games Thawal District Asi Miyamna Cooperation Amadi Mateng Kaya Pangbiduna Lumda Masida Sports Movement Yangshinaba Amadi Sanunui Kya Semkatna Honamina Si Haiduna Organizing Chairman Su Oiriba DC Thawal Hanakamai IAS Amadi Vice Chairman Senior SP Thawal Sivananda Survey IPS na Miyamda Appeal Tarli District Kang Association Jirbam na sinura Jirbam gi bau parada leiba Lamlen Community Hall kam Kang sangda Jirbam Kasara madi halai kandi gi kangkut kun mathoi na saruk yatuna ngasi dagi tara manga suba led RK Lalasana Memorial Mixed Kang Tournament isingani kunma ex MLA Asangbam Biren Singh na chief guest oiduna hogdokre ngasi gi opening match ta LECA bau parana Yawol C Sampana Garbo Panjal tara manga nipanda maithiba pikre Hayang nungkil punga matabo matamda MNCA ka LECB ka sanargani ngasigi mesa si L Ranjit Kumar Singna umpire IS inaupisak Singna score amadi O Bisampur Singna recorder oiki opening match asida LECA baupara amadi Yawol si Sampanagar kangkut ani na sanaki LECA baupara na tos ngamduna kang hana kapki aduga Yawol si Sampanagar na maiki khanduna kang sana bauki an baham mamangda LECA bau parana Yawol si Sampana Garbo Panjal Nipan Tarukta Maithiba Piba Ngamaki Amadi Ha Matungda Kangkut Anina Kangka Nakamaki Dubo Apiba Matamda LECA bau parana Yawol si Sampana Gar Kangkut Po Panjal Tara Mangani Panda Maithiba Piki Ngasi Hagdok Pagi Thoromaduda ex-MLA Asangwan Biren Singh District Kang Association Jirbangi President TS Mangi Maite Donor RK Novinsana Chairman Administrative Committee Dibong Gram Panchayat Jirbamna Chief Guest President Amadi Guest of Honor Oina Dais Pamki Tournament si Jirbamgi Champanagar Leiba RK Seven Brothers na Makoigi Mapamung Laikidraba RK Lilasanagi Mamingda Kachaba Kang Tournament Amni Housing asino mo gawin inga sa gipaw mo pamgani. ICAR Lampel Park ke Agrometeorological Field Unit Ampuri pirakpa inga sa report mo matung ina ngasi Manipur da khwai gi sabagi chang asi Celsius degree kumapan 10 mga oiki khwai gi ingbagi chang na Celsius degree kumathoi 10 sino oiki nukshiti yaw baising manil chang na yukta chada mrfudara mathoi amadi nukchilal chada humphuni thoi ki ngasi chukiban nungju gi chang na millimeter kun mga 10 mga ni loisilakpada maroi ba pamu na miyam da thamjari Kuntramari suba Manipuri loan ki numit Manipuri language day ki thorom Manipur da paksana pangthok na kray. Lupa crore nipan hena chang na saba lamang dong ima kitil gi sanglen nasi Manipur ki Governor Dr. Ajay Kumar Valana sangaduna miyam na kusina kray. Myanmar ga lona bangam khaida sambal khaba mudi free movement regime lakhuk ki mayukta khongjang changkilakiba United Naga Council UNC ge makhatana center ga wari sananaba ngasi Minister of Home Affairs tagi matam leblakrai Opposition ke yaring da kholau marakta Prime Minister, Chief Minister amadi atai atopa minister sing laukpagi bill puthokrai. Ngasi ko ini de ISCOM media news na pijaba Paulo sijare meng tabri bising bai tom tingamna kurumjare.